Singa bitawale nongo Ongai nanuma nondarula Duba kau masuk. Ni sambul bina kena turangan nama ramah terbau nangone lewa kapatalan kena bikin terongone. Ena madongo enda naro tu kena noni tal noa endo nama ramah ni tabu lewu mai tabu. Karena rere bina kamenda naro nona bama tante kwa kapatalan kena menda naro tu kena noni tal noa ena buturara nilang sere. Boleh bina ke koli na dangu ngao akan ni sebagai loma awan ni tabu adalah bina. Au asus tu ngamain nakoro, au sutu ngamain nakoro, au primary school tal ngamai nakoro kona kuribul ko chunga sen tauni, au tu sen tu na bali kina nakoro embalete doanga na ba mi nakoro ndo na ba sa 1 tahun. Au asus main dana matu vale ndo langa sere. Nunggu tutu ndo band master. Choir master ni lotu sele mai nakoro sepak sam taksar na nangona ya nangona kitu sustu mai kine nakoro ento stick to ko na bisinga tambo singa mandanga na saba singa na ya ni sulu eva kanga na singa barwai kerto ngun tu mai nunggu momo sin nunggu na orto mikila sember na chini mersa dambe ke na kani tabi ni sere. That's how strict my grandfather was. Ando talan orto ben orto nunggu now orto nunggu momo orto live ental nga yo au ngai merong ati chunga au semper ni wakawai yawe yo oke mni na kilabina kena matsir ngona we kula kitabua iyo ya talan orto nunggu momo so ya wasa susu gitu mai na bubalea ve akabnir ndo singindring au sando dambe boli au sing ni dambe sando to na lau binji mai but klau sando dambe to ndo wasara virto to ndo warongo virto to ndo laku to nunggu bakanana we atap ko langa serta nga yo sing wan lele sar sa laku cikuna na interest nirto ndo singindring baleta ni kito ndo bulikla na via nando warongo to na FM 96 ya sing ona sar ni kaset so kito ndo ya wat kerto na la tabalingwe do laku tunga na FM 96 kito sando record do sando wachia kito sange stop ke wachia kito sange bola na kena na lyrics ningai next time ni sange rongome na seria kito sa langata sarcunga so na nung sengon lelai mai satu video na interest ni lang ser iya au bakam bauta orto mai valer to sini ba gangato taka baleta ni na music weekend teman-teman kawai tauke nangau na ya esenga ni tukuni tu mento na taka just your interest na free time nga until today erse excuse me nanu macunga ni na giring-giri kan valusi ngauna which is au sama imbulet tungon dona stage sama itu kina go vadala na bosa baleta au sarawa kamai kina au wabokiti bura-bura baleta na halang sere but nanguna ya sini bangkang kata takwi yau new ya lewa because this is a male saturated industry so baleta new ya lewa asini bako kotek bi oyo bako kotek ngala ko vuli so ni vuli na lang sere ngori ena sing ni kota main panaka and I still have that to so na wekangu may vale irsendo tukun chingaya but as time sa laku chukir sa reda na nungu sa toso na bano sa yado kina bano se au sing ni tanra me ubukada na langa sere ya kau chokina sia sangai besa chuku mai valalai na rai ni so na tamata tambu sakaya ni bana towards music industry so kwa sarangaya salivabu na sar chuku nunggu buli mandanga sing ni bako kota ki iyo back then primary school music was not a subject iyo keito ke yau kerto na tabling koli kuna kile irto binako iberu pelo eroni ni keto ndole dhambuka ya kuna be ya na langa share sartungani na be buka hak calak sartungale langa share teni kam yang aya to kinane mamlang share chal le sumai Sunday school kanga but meke me midakar meke me lang share ke mense kalalai esiang
balete sini pakai gato taki balete ni tukuni wale tunga ni lang sere ndo to na valusi paime ya ando non ranga ko irna ndo nguni ang gwana tu chinga mersa melengir diani iyo so kesengaya nanunggu asustu ngame nakoro au secondary school ngau sangai laku may suba. Laku may suba ngo may bully i LDS which emphasizes on music. Kila lau laksara au marau taksara it's because I belong to the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ko ngone sa may bully kine kya and they emphasize on music sa ya da may kya au sangai talita nga baleta and dua sara subject ya music. Ayaw nandun mo ko ni alto. So ngay music kabaki we had music concert, music week. Au sa talita ka au ngay music nga bango. Au sa baka me ngula dapat kumay na subject na maths na kaba. Ayaw siyang na music mo sando totolo tunga kina. Yana nito ngay sibuli back then was Master Vicoso. Kila kami na kila vinaka laisya sa Vicoso. Kwando na matay ni ngoni biti merawata may na music non a music degree back at BYU and I don't know which university mainland America kwa rawata may so kwa vabuli di kay mamidos and because he kwa rawata may panuatani no naka na non matangali vabuli di tuatan sarangatan dola sarangina na nonguray and I was always interested in going to music class in LDS which sarangaya and we nangaw na way back then in 2000 kito kona conference kona lotu esele so kito ngay durtal nga kina na may koribuli may LDS matenga ni na ito dur kito winitaka na ka kona secondary school category kito winitaka Totoo din na talano anda mayroong dito na wasin ng una vortekin na may bongga. Awa di binaka by Tabs Investment na kena rawa nito ko nitiku karon ninda mayroong dito na matinggali talano bongo na may bongga. Ya, by Tabs Investment na rebnaka meron na talano manda na bikay so ertu vortaka membaliti kenda serang anak kau toki. Looking for quality lumber for your next building project? Look no further. Here at Tabs Investments, we supply Fiji's highest grade of mahogany for all your building needs. With our passionate sales team and friendly technical service, we can help you make the best choice for all your desired projects. Contact us today. Tabs Investments, suppliers of quality Fiji mahogany, enabling a sustainable future by bringing a piece of our life to you. Manital manda nanonda rong ital noa wasin ni ngona vortaki na may bongga. Ko may LDS sarangaya au sa tigi bubaki lagi ni sa the wonder maybe au nadina me usana muria na ngaw ni sala ni langsir. Lima na baki au buli may kini i LDS but na kena tigi bu mas talay saranga ikuki I think oje 3 years back se 4 years ko sa bisa ko sa lakutal sa reto laktal me sona dam kasuli yo may kana nunggu interest pati kina nunggu kilae sa rambay lebuchuk nga iya datinga naka orto may vale orto seni vagang taka mi pursue that so sa waji may na buli may LDS orto tukuna laku le buli office admin maleta ni lewa orto seni vako kota kasara kila like I said before seni vagang tak maleta ni lewa and music it's a male dominated industry in Fiji maleta mbek ngani rendo south vas na kabaya wasing ni vako kota may vale tu no muria so ciao laku buli FIT ni wala ko buli kina asa lecturer chikina o master line and no good start kina FIT as nga start saranga on Wednesdays we have
groups lo nakani ka so music group aus lewe na ikaw yaw lak tunga yaw o kito nga may lala may high school kito lak tel mi kito may music group nanogo my passion and my interest is still growing for singing baleta nga nirto so midur chuko merto may bal o sa namuriana so sa wuli office admin wuli ochi na office admin au laku tali wuli FIT mbale chuko may nakoro ya do besara ni sa may daka tali sa may daka doangan na yambay ko may daka sa satu kun me kito basukai no basukai sarangan do na tabalengu ngai kirma do nito nana menarewa saleng aku me to laku tu balta sa seng tak o laku tu kla ni tendo soma te tendo lang share na bong ya besarnya ka wait but hold on let me take you back dona singa I was still asawa chimay na high school I still had that strong alto voice Oye, watawas to chico back then we used to have a shop in Namandi Heights Salato. Watawas to chico lang ser chico. Any chance I have, you chico to unta se daba on tunga una lang ser tunga. O sa lang ser chico bango koli. O sa rongo da may ni sa wave may na domongu. I was like shocked I was like, hey, I mean, I wasn't forcing it. O lang ser tunga sa wave may. Which aulang sertani, which I was like, this turang asal kuambek ngo, which I laku sar dana masu ruangan na vale sombo mevi kito may salato. Nirto kileo vina ke kito ndole masu kito ndo lang sertu yang sarang ni mi baya ko stangay dak saran don ser lewi artu au sa lang ser tu sarai kito may biaw. Hey, kun fosta kitiko. Siang hausin fosta kitiko. Sa website nga may ba and one time ang lakoy nakoro orto kilatu nga orto oya strong alto voice sa ka chiko na masu bali orto tabling orto sala ka chiko itumba odi lang sir chiko loma tu rayani oya nga orto nga ibale sing datali loma ka chiko I think it was a peli ko sa gila ko hey sin first ka chiko sa kwasara but my family I have my auntie 2 of my cousins, 3 orto wavy kaya nga nang artist siang wan lalay may kina orto sa had that vibrato voice oyo siang oyo wa alto tu ngamay ko that's how asalay wave kina domongo kon so I'm gonna bring you up again so kito sala ko nandi kito le somate do saranturang ay ronga na domongo o ko ay house bench ko Windham Adana Rusi wele blessing soul kwa sa lenga. Ocha ko sangai approach ta kiu mai ko via lang sertina hotel. I had the attitude and all but sisanga chuko na boldness me to that in front of the crowd because I was used to the group choir ka but me to that as a solo I say hey okay me wat boleh tu manda. So that's how I started at Windham. Na langser tu ya abida tolu vana vula sianga tuni saumi sianga tundo na kaveu koli. Na interest, the passion, it was burning inside me. Mo lakungai tu that matan relele langser. Ngai just what you call me ni sianga tuni ni saumi vaya but when I finished one song klamer ge oh thank you that was lovely. Kwa ya saranga sa kaucheu tu. I was, oh my God, if I can do that to one person, just imagine. So yeah, I kept on doing it. Money was not an issue back then. We are to that mo langser, yeah, that was how it all started from there. We had a 5 years contract, my Nandi. Sa na 5 years contract, yeah. Au sa banggangar may suwa. Kono banggangar saranga may suwa. But in the Chukumay Nandi, when we sing to the tourists, you can sing the same song from January to January. But But here in Suva, you need to change your songs every now and then. Yeah, and those are na buli yawe. So, the first places where you lang sirikin na baldanis. Yoya I had the attitude and all like there, but the experience news of Tabi Valdanis,
I mean, it's a good career, but when it comes to Danis Komersa Mateni, they don't know what you're doing. Ko iko tu ka tunga may vaki ko sala ko ni na iruam babi iko. Langa ser tunga ko sta kistimi mai ke usta hai. Ya nakakevea au sa lako di rumah me ko mo lako tunga bango mo law tono se mo law bili may bango. Cause kila, like I said already, it's a male-saturated industry. People still look down on us and kila women. And eleb na kao sotaba, eleb sar na kabi na kavaki. But there was still some kila, so chukuna ka tayo sotaba. And also, may kila eleb na tamata. Coming here to Suva, when you perform for these national activities, kinakaba, you get to meet people. Kila, Kona vida na ya where you are as important as those people to cloud. Boy, this music, and also like in all my life until 2016 when we represented Fiji to the arts festival kotak may Guam. That was just my first breaks out. That same year I went to America. I came back. I went back to America. Like Australia, New Zealand. It was just music that took me. Totoo din na ital no ang tarong dito ko na wasin ngo na bortaki. Do telemanda na no ital no Tabs Investment bikala. Looking for quality lumber for your next building project? Look no further. Here at Tabs Investments, we supply Fiji's highest grade of mahogany for all your building needs. With our passionate sales team and friendly technical service, we can help you make the best choice for all your desired projects. Contact us today. Tabs Investments, suppliers of quality Fiji mahogany, enabling a sustainable future by bringing a piece of our life to you. Na boleh be Tabs Investment na kenaron ni may sarabiti ko na matanggali talano sa ulutang nga wakonggoy. Iya weekend na lang siri bombota ni na ibobuli na weekend. Ni kaiso ndarong dito ko ni talanongo. Na ribna kemenda na tuman talen na kenarugo din na talanongo kana ngikiriman na maramani tawole men dana rongo sa mandana bungani domana. Yakoli so na vendrendre o sa tama mai ke so na achievements Olak di rumah na langsir. Osin tu na may langsir pa. Totoka. Ay. Okay, wala nga na. So talaga nandrendre. Vateke now that we are on social media, nindua nga nakadalawango na tamata. Kaya rasi nga ni kilana nung struggle. They are just sitting there, mera pass comments to my kila. So nangaw na, okay may sa bulita may kami sa dunguli ta mga. But so nangaw na, kila we're just like human being. Tatara Swisar nga na mus na non rabosa. Merambo kilaman da nandrendre ke mami oyo manda nga sotapa mai nga una sarau sama itu kinango. Lana lang ser aura ni bata lair to may vale na non to sin bangka nga takan meu langser. Na langser nga nongo sa soma chuko nongo rent sa nongo bill na vivo no sin tanra meu na bukada meu na sikoba langser ta kabaya. Au samay tunggo ndo talaga na vanua I have my own band au somir to talaga arto na nongo tamata kata le raw talaga kina na baka vivator tak na non reto ndo matuban. O be wasia talaga ndo na ka ngai start lang sertu. O samba ki rosa bul kalima that's late. Kla ke so era barongo chuk mengo era bia lang sieri kla. Vambi mi keminala because this is a male situated industry. Ke kila ikunan daw lang sieri sanga. And plus, if you are out there, you can my page is there. You can always message me. I'm not busy to I just had three girls. So,
vambimbi serang kuirna ngone lalai mother sawechi I did a message na yambakidiwa tukuna mai na tinana nyoko na nongu sereng aku na tuda kenaka so kila ni kemem langa serte chungo ira nakalalai ir sarebi kemem chungo and they want to be like me. I mean even though I have my flaws and all that but still kila and dota ngana ka au kila ralele wera kila na nongu vale ya kama na February kama ya buket sarano gani ngiri here nongu sound system kede saranga. But I was strong enough. Ayaw kila na lang seranga and coach and build this up again and also not forgetting my partner. So iyo from February kito late chuko para vitali tol na bulo cha from June kito laksat nga mikendo nga na meteres kito vakapitinan. June sa bulang o December go sa settle to na ningiringir na nito sound system kito sangi outak nga na singa nanoa. So kila na kia na boss if there's a will there's a way ke ko binakati ko mo lang ser ke ko binakati ko mo taka mo ya do dono bono iko na biya ya do bakina ona ra umbalita na kalu sambulikan de tumay clan our strength so sakay boss ra mo iko mo taka tekiko Awani wa mosali